tunruma chuan Kadita kan soidona hei a mage build ang tura ka tuan ania movement ka pe full penetration pe full le magic worship an lang ti chuan in a hero lutang Kadita hi escape nei tha hero nia chuwang chuan in flicker emo enge sprint demo ti velang kha amomo lem lovani chumi wang chuan execute hi ultimate yana combinate a thada wangin execute kan lam mayanga chun emblem a mage set kan ti to kha Kadita chu a first skill up masak ber turani level 1 chuanin a first skill hi kan prioritize anga chan chu escape ani pirama damage ania tin cc immune nei boka ama hi mid laner enge ni I stand alone hero ni lova ama akal top chi ama a enge ni ang chi ni lem lova audit kan ti ang chi te tin aurora kan ti ang chi dewa gang type hero ni ama hi chumi wang chuanin enge ni ama hi mid lane solo chi ni lem lo ni ti chuan a first skill kan apanga a passive train kan soi chhotanang tuna a passive chu he hi nia blessing hianin ama passive hian hetian ama a omlai chuan ku athil vir kwal khom tani khu khona vir kwal chung chu inun nakha anon khoi kam huna anon khoi kam atanga chuta za somruk panga kha a recover le doni chu second li chungin omje kan thret fero takin anuna hi full ta ti chuan ti hian damage kan lata ni second li nuwa aron pung le ta ni apung full lova achan chu damage kan receive mo enge ni min khoi nat dan kan nun nakal zat atanga chuta za somruk panga a recover wangin a full in a recover zolo chu second somthum dan zela aman non thei ta ni ku an tawla second somthum kan nga kanga izon second somthum nuwa hian damage kan receive enge ni damage min ron khoi nat le chon second somthum nuwa chuan ku ti khona om le anga ku ti om kon second li nuwa anun na khuron pung le don ani ku nunna I chan tampo le I recover khatam don ani amaro chu 65 I chan atanga chuta 65% zel khani don thungani ti chuan a first skill atang soi chhongal mo bob meang a first skill chu kan thriat angin hei first skill ania ti chuan in a first skill hi hetia kan man hian a chhuwa dei theya a let le thawa lui kha chu chuwang chon escape na na tha em a hei tikan a tui kha chu let vele thawani amara chu ama kha chuak dei the ni alak lo kan me hian kan chhuwa du huna khan met meila ti chon hemi tui chunga khutia omlai khuan cc kan ti crowd control mo knock up te stun te eng ilo reng kha a immune ani tu manan stun theilo ani khati lai kan cc hero reng in an stun theilo ani tin hemi chunga omlai hi a khoi nat ve theya ma hi amaro chu hemi chunga omlai a damage adon zong hi 50% chi adong don ani omje chu achan ve chi bodon kap ta se hetia omlai chuan 100% in anong khoi don lova 50% chawin an khoi don ani ti chuan chu first skill ani ta second skill a chuan hei hi knock up anei ta ni hei hian damage anei piram han knock up anei ta tha em ani amara chu voi le khata ron knock up ngal lova hei mo aron knock up ngal lova wangin hei hi chuan in tlem kan nga ve deuh angai don ta ni a knock up chung hi second khat le achan ve ane kan muang hian ti chuan in hei ero hi chu ultimate kan ti ta ultimate hi chu burst ani ta ni hei ti khona ma khu che kwal theya ti chuan aron chhuwa le ve le khan a chui kha amala manun kalta ni tuna hian in burst ania hei ti khian ama khunon pan khom le a chuan in hetlai po hian ti taila helai hian luta deila ti chuan in ti hian miron zui ta ni atui khan kha combinate dan tam tak om the ni mo tia ti hnuwa khan in aron lu dona te khan first skill ti po khana combinate the ta ni ti chuan amaro chu Kadita combinate dan chu nakina kana soi thowang a ultimate hi hei ti hian ani mai ta hemi wave hi akal na hi ama atang ama hi tuya lu vele khan hemi khatni thumli nga rukil tinaron para khumia khon tui kha phei don ani chumi chon damage nei theu don ani chuwang chuan tuna hian ti hian ka da anga ti chuan ti chona khoi fu vak lawanga amaro chu ti chuan ti deuh hian adjust taila khunga khu khoi na tur ho chu ni ta ni ku an vai khona khoi na vek ta ni
ti chuan heng hi avan vai na khoina vek rual hian alaya hian lo om ta se alai mi chu a khoina big le zol don ani adang zong a hian mo hey ana em ni lai mi hi chu wang chuan in kha kadita ultimate chu ni ta ni ultimate hi a control the hetia a hnuaya om lai na control the a hei hian in thil tam taka immune na tin I enge ni helai mi hi lo thatta chi chon adot le mi hi va umla ti khan I tui khan ron zui che vain a ron zui na chelama khan damage ron nei vele tho don ta ni chulai chu thae em ta ni chu enge ni ma hi ti chon a skill combination tu na kan lo soi do na nga a skill combination a chuan in pakhat ti hian da mai la a skills combination a chuan ti hian second skill in I khoyanga stun hnuwa first skill in luta ti chuan alti zuila ti chuan I ron chhawm ma dein execute la ti chuan in a thit on lutuk ani a chan chu a damage ana em ani hey second skill a first in lut phaya azona I alti nga execute mang le la ti chuan in first book in chuak leang ti te khan message ka dong de mol mala zia lo hle mai kan ti le lo kang second skill hian enga moti chung khu avir chung khu huna nei ve wangin I lua abulai omlai khutei ti chuan a thei thawani amaro chu second skill hi da ma samala poilo khopang second skill hi lo in lot man sei lu chungin ti chuan ultimate and chunjom tala execute le la ti chuan first skill book in chok le tala a thi zo lo de poni escape man thawani ti chuan hei heni pok bokanga thalu tukani kha combination te chu ni tani tuna a build kan so yang movement na mana regeneration kan pe nga ti chuan core build ta chuan lightning trend kian ka langa chuan ultimate ka man non zung theinan fleeting timing ka chun zom hal de mai anga ti chuan vamp angai tani vamp a hei hi emo thei ve hei hian enemy slow down de wanga skill sapuya hei po hian a bar sapui don ai anga mo zok pola la aswal lo ve amaro chu hei hi a gold atlem zoga wangin hei ka langa hei hi damage ka la bonga ti chuan core item chu ti khona zo maya hei poilak theya defense a tin I hei te po penetration a lak theya I heng te po penetration a lak vele zel theya tiang kha chu a top lam build kha chu kan thu ni se core build a poimo a CDR kan nei a damage kan nei boka kha I vamp kan nei bok kha chuan I enge ni a top lam kha chu kan du kan la thei ni kha chu mo wang chuan in a combination dan kha pani om theya second skill man ma saka lu hnuwa alti kha om theya tuna ka manang kha ti chuanin om theile dang chu first skill mang ma sa theina ni first skill mang azon I thlen huna second skill la ultimate zui kha po kha om thei second skill emo first skill emo zok I mang ma sa thei tui chunga om lai puna second skill hi a man thei tho amaro chu I man dong hani tin man don lova a om na zon a khan second skill kha chu chhuwa mai dona emo hetia tin lock sa po thei tin tianga lu pheya alti kha chu combinate dang kha chu ke mani thu ni te se tro first skill second skill alti execute first skill in chuak le kha te ni combination chu a effective a team fight a phaichon a lai hol vela edan da lut la lut de pop la hetami kill chon hetami bula te fakal le deila ti khan khami a tuiron chuak le aron zui lut tu che khanin I a tha kim lo de poka that kim ve the ni example kan pele lokang ti hian lut phaya ultimate a second skill hetami that zo lo de ti khan aron zui lut tu khan that mai ni kha a skills combinate dan chu ni ta ni a fia tura ka ngai kha te khani ro se kadita bi ka chuan